abo kuba reka mpenderere kire mbone cyakantu aba imwabuko muri abantu bashobora ikintu harimo ka logical philosophy ngufungufe etakuza hati oburemezo bwa buri umka ebibi yokorra entongane endwaro obushabere ebishoba ebiyore uburufu byabiri yomuka tukuyango no babiri yomusitingo romo naromo mboga naromo mukiyo oburemezo no babura nkahi omuntu yes omuntu torkwasa ko buri yomuka rero karebe entebe yarwaho yakuterori entebe ishibwero entebe to chikwas prego eswani nguya kujum obremezi the arhomya bwejo azengo the heart of the problem is the problem of the heart, and the problem of the heart haraka gambo akakwetwa sin echibi kumwe mwamuraje buyana herera yati ekakwe kwikirize kibi cyatahamu, and that's true. Kandi kibi entuma yacho aho kitama tamuganda guhera tumukarugu tamugende no mutuma gwachi ogwo mukazi oruza kutambuka iba akaza kwakira abasheje abandi hayine kikwakiriye kiro omusheja orukunanura gatero mukazi we akayiho munkubito akamukura maino dara katsimba okuja kitanda akamukwata amabere gamwokeza abana kagafunya kazagakura mu kifuba omukazi akashama kayita nyina karogo kumukandika tukugira ngo no wera kaita kureka niba raga wange kibi obera ryaha nyuma abaziyo bari mu meshoge kanisa nagira ati darling sweetheart rero kaza korogareba y'abantu we aru tera umukazi wati ni kibi omukazi kugenda karonde bishaka kokimwe beta no tumukorogana no emabeta besha omuga beta tumwina makagayi abenjito estesis kai kusango mukazi nabasa kurogeiba okaswego mtsigaza lyaho ari genkanga wiye omuteno koraje ayina magara marungi mbone kumwabura kwetegerezana washuma harifo wacu bishaka wabimugaburira ibambe orebo mushega yakonoka ikirejo cyayo kutsa ifuba yaragarwo rufuzi ayi abantu bakiba bari goko nubetsimba nubombe kano nubatera batafara nubavuga ukiro nabashoma mu university aba baturakora ibyo buryo baro osanga ariyo omunju omutaguteyiro mu maguru naye bwenkiko naye bwagishumuriza ari yaho reba ligire kugwerwa kagwe omukazi wajogo tukaturi hezo museza unabere nimanya koka kuje kore nareba ryo ndizo akaiza atayira bwene seji na kutuba tuganira mujya ntwe tumwafite abana bangaye atitwe ntiyo nomukazi atabana so ikinene well as if that was not enough ujati iwono kanda ina mukazo ntiyo no mukazo wa mwine wangaye mwafite bangaye atabana atkature atkaboyi ati hatkunde yatandika ko bari nkumu abana be na kandi tuwe twaganire ndebere ngo nondizo ubona here kire tuwe namatwera aba atasiswe shukari naro dan pressure na debi ogogo musamaru kagenda kare abamwe abaseiza batabakira emisumare kagereta ekarugabe rero yaho osanga ryo mahega na
natondore bihimba naza kunaka nasharo butunguru omukazi ari ha TV omuryango rero kibuzo umuseza n'urukundo twara kuriya omusimaro kagenda Nesa mazwana wabasa kuhera umukazi wawe inshuti y'icyange yaba rwire yaba zeyire rero wabasa kugira ko gonga kushangana ngo murumo umuseza wayonjira amasereka ganyoko oryono rokonkumure byahire n'urukundo omusamari ukagenda karabaseza abati baki ekibi imwe bana abantu banye kwimo bariya abashinga muri bari mutawuno abamo bari umbyaro osanga umukaza yagaduka na aine ubutunguru aine hemeneke empagarisha tu ubanda ajya musara kumutera narono sente wakana cheka kaheza university abantu banye kwimo bariya abashinga muri bari mutawuno abamo bari umbyaro osanga umukaza yagaduka na aine ubutunguru aine hemeneke empagarisha tu ubanda ajya musara kumutera narono sente wakana cheka kaheza university yarugaha owatigira kazu ari yagenda yombe ikintu owatigira kabaza ari yagenda gira ikibanza nikibasika mahurire cyo moye kugamba nikibasika ruhanga nabasa kwindura musya urumushorongo gugongore umusorongo esuma mama yankore ahabo kubeka yaheza kukira omuseza yaheza kukira omwana yaheza kukira ihanganira ki nirbaji okora ebyagambo byona Yesu nabasa kwindura musya abakoresha ya kabiri sura 5 umusorongo ikona na mushando kurure abakoresha ya kabiri 5 ikona musanzu nagira ati nahagwecyo omuntu wena ebigambo bya ruhanga biruyi omuntu wena nikimanyisa omuntu wena omuto omukuru omwiraguzu orukwera omuhango omuke omusalamu omuyakatoliki omprotestant owanchan owano wa NRM owahans no wahaiguru omuntu wen kwaba ryo mu Kristo mukamasimu washora kwaba nkahi cyagira kwaba ryo mutawuri ma kwaba ryo parliament ma kwaba ryo mu house of bishops kanye ma kwaba ryo kibira kwaba ari mu Ngereza kwaba ryo mu Kristo abokuba waba ryo mbitinisa koko tari mu Kristo yenge noza kurebe cyakurataho turebera abantu bitinzi cyanagama bahemuka nango no munzu yitu ukureba mburuzi kugamburuzi okuza ari ya kibisop wabo tari mu Kristo ekibiti kikugira kisa cyekutira omuntu kwaba ryo mu Kristo urorebe abarye cyangirwe kisya mukamasimu kasiterera hango mugaro abarye cyangirwe kisya Robasa kuba musereka bagambere utakanyira utinywa amarwa gantahirire gakanzibera omusereri yagazibero kubera nagire kuko okanyira utinywa ngwende byange kabya ayibabe wabo uri mu Kristo nabindura bisya owabera ari umucecezi ushaka ari umburuzi wengi wabena atera mahembe ushaka ari wa magazine owabera ari umusuma ushaka ari umushororo owabere ise yamwera amatsiko uza kureboreba ise natahenzo yamumbekire owabere yaizati ekanagirwaho omukazi yakomera yati nataha kwa kugira ati yaza mu Kristo nari umuseza waza mu Kristo ureba bambe obusya bweja nyencha karo wabere yamagira atebyange byabaho ureba na yakira umwana we naheza university ureba na yakira umukamwana ureba ayibabe nabihindura bisya I'm telling you nabihindura bisya ekininki manya akanagira ati ebyakare biba bihoyire reba byona biba bihindukire bisya mukamasi nakwindura musebana nakwindura musitakayo wa matsiko nakwindura musya amarwa reba hari umutagazo utubere ntushabera
amarwa bere yakondo gwize no mugongo gwa hotamere mwe rwabari yaho yaterera mama yagira ati mama joye atanajunwa mbere nambarara mukazi wajya yaha atera atanaka yazo ntiyagira ati yazo mwe hatka kugambe okusemerwa ko mutsinga zogwa ine abazere bakamuhaho abantu bamusibura ukaza marwa we na cyeno mu izina rya Yesu yayehongera Yesu hatari kugambira ariko kumbugana yatarikire kugera ho kabiri ayo abe amarwa gatakwita Yesu aho bambe humura royo tunastie endisa tuninzi hamu Yesu nakwindwa musya ikibasika bambere ikibasika yoye berera hareka bagambire tete abantu muri aho busuzubanye nkazarumka kokatata katera mawe arambe amtera amanyanya gakagasiba ngatere kuratuma kandi tatakari ikikaka twantu mwetana rutaba yo bucheka bushamawe kokaka akaba kwata mawe wena ngo kagira omuseze atafutera umukazi no gufera mushira atera amatafara atere nkonya atera urume naza kushwera ataza kufutera umukazi kokaka kwata mawe amujuyanga mwimuti amutira ko mu restanda ay bambe mawe yabuko izoba nwajya atereka nyito mushijo gubankome mawe yayirondo musyogo gwengeso tata kuyagire ku mukandagera y'ikiro yaza kitanda yanaguka omama arwa kandi kunoza ukangaye mawe omushaka weteka tekira yamba katado batiyaza kusimuka iza kuba ubwo amatena bushaze mbona no manyo mutwa ko byami obona gumana balancing pressure ya hero no mhaha kwaba ryo omukujya na reka mu mareho tatatu arumwitsi umuringwa hatu wagera ngo yasimuka kandi ubo byasimuka ngwena hatera atakaro aja akatado akaraza akatamko mu restanda atakaftetema tatata simuka ngwena hati reka bagambire cyakoretse hati kwahwera amezak tata yazunwa hawaganda atano bawe yamukorata na obu yabenaza kumurezia nyowe nkani mbura y'imyaka yana kuzana ubwo yemerera mawa kuza kwita tata nkani mbura y'imyaka yana kugera ki abe Yesu nabihindura bisya abanywana banjye nabihindura bisya bazunwa Yesu omusana gwizumuka in fact kuyazunduwe kubazurabona bazara abana babiri tatakara yati twahirwa twatunga umujuni omwisho kubanza obazere baza kuzunwa bamwita tukahirwa rero iyo nakurataho bageta twino umujuni oruzaro rwagarikiraho omumukozo akakozo akamweru katwino umujuni numuhabere hazingire bisopo wanyu Yesu nabihindura bisya reka bisya kandi wahura amazina agabana baitwa ababe babandize nora hakahara umwensi yonka namazina ko kakangoreka ngo harimo mwiruma abakoba omusho omukuru boitata yamaguru mwita yamaguru oruko mukora tango kamabati bwerekene azaho kembaga na hata baro bayoje zirimba kuna n'abakazi bazima konka kuba kuyazunurwe yaza tukahirwa hayongeraho ha twinomushe mukamasi Yesu nabihindura ki bisya eka yawe ni kusaba etaho Yesu konka ko kutahorra nabazo umutima gwawe Yesu nabazo umutima gwawe imwe bana mukora ikeze Yesu yazo umutima gwawe umanye ngo wahirwa nkamwitiriza kinana na mukaga ndiyo musine ya kana nazunwa aya kurugobo abanyankore bakugira mawe ngo nyine omwe n'wenye nabushabo kuba tatana mabaka baina kojo kamwe
ngwaka kuzutini ikintu mungu iwe rero Yesu yanyorora bambe yanyorora mwana wanje yandinda omutsakazi yandinda nazo mahanga tata ay bave Yesu mwakire Yesu murebo burungi bwe muri byo muri yebi kugira amandi y'umukristaye habwe izina bande ko kuzumwa no ferwa ki nagumane yo mukaduka kawe nagumane yo mushere bwawe omuseza omukazi ona arebeshe ko yawe yaherukire omusika ayaya Yesu oyina mato ureche mu yakugamba mukamoyita kumbene imwe katsabe barungi mwe ekesho cyane kona berendya onyesho Uzirikora bote Zombabazi Zawe zamura Nakureba Jenanara Iwe Yesu mukamwa Yesu yo warukunde takarewaga okayishangwa ntama zawe zigira amagara kandi zire mu y'umunonga okuzaha ukatutera heshaze urungero wawe n'ikigendererwa ngo turre turya turi abantu basya obusya butaho mutima yetu bubinge mu kibi hasa bushigere bushoma kagaitu abazere betu bareba ubusya abakazi betu bareba ubusya abasaiza betu bareba ubusya mukamaro hanga rubone abatose abebembeze mu district babebasya ebituga bigarikiraho mukamara kweshengereza every aspect of this country needs you Lord Jesus abo kuba kaiza tugera magara tugire mu munonga abakaza bari ahabayina ku emisego ejira marra abasaiza bayino bwoba okushemerwa kwa mbateka ngo mushere bari akureba okukubere so distant Lord na kweshengereza zona abantu bawo obuhunzo bwo buherezo mu kishara zona abana bato batakayire mu kibi batakiza mu abakigire mu bakihunge tarura abantu bawo mukama okaiza kushera babuzere ayirangane kushaba ngo zona abantu bawo nambwero esaha yinaza koreka mikono yabo bacu mu kwakira aza mukama wa Yesu kuko waraganese turukunyiza hotimbe mbinga nakake ko baracu mu bakwakira be mutimikono yabo ayirango basasire obahirure basya Yesu oreto musuru mutama yabo oh Lord Jesus na kweshengereza reba nambwero baza kutimikono yabo higuru abacu mu kwakira ko barachikore obakiro basasire ibi yabo byono basasire obahirure abantu basya ramwe kankushabe nyanda kushabira yo wajirotesha heji na chamu kwa Yesu ko muzuru wayo ti kugendera mbadi ti kwenda kweyureka nyowe na chamu ngo ampirire musya areta magara masyo umurinye kandi Yesu ko kuzuna kwa magara maro yo munsi kandi okirugamo odura nawo mushemiro kutabaho mwene yo wacamu nyanda kushabira aho uri tomkono gwahiwe na chamu kwa Yesu ko muzuru wayo hazo goreje bebe nagira ngo bamareka amuntu we nozonwa bamareka ngo batera cyambamba igo mu ijuru put up your hand nyanda kusabira yo wacu kwakira Yesu ngo muzuru wawe saheje mukamasibwe na camu bambe kamasibwe na camu tiye kugendera mbandi yo na camu nikiza isugo mu yabareta atayibari mukama kamba sabe imwa bazunwa yemerahori basabe yemera no mansere kafutira umukono kudansa uzakura ukayemerera nacho kwakira Yesu stand up
akaisa mukiyamagana akazamusaraba yazwara busa wekirista kuzeka busa akwinira plane burire naenda munyetsa kareka yawe setse usasemererwa darasenge busa nyoko aretse kuheka kareika bangaine plano ekuhekura omuntu burire kamasimu emerete kamasi leka kutinda nazo wayimerera isobe staba lyoko nzenda kubakira no kusemerwa mwizaho kandi hariho ko rukurura no yongera kuza hansi y'ebigerebye no kumwakira we natabandi babana bisha imwe bari yaha bisho yongera kwecureza